Bismillahirrahmanirrahim. Sanaya hamd tawrifun vedun kurmunna Allah. Salama ma ve salawate aris kuren nabiyya. Dive bog academy ge sverin insaf lo bukurwa insaf fandiyaron. Wadang tibe emme haziri. Adi alugun ke sefada. Min baratuka wada kurwa emme ha wahaka dikunteri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade mi mawdu fettumattaka alugundu gastukori feshunta. Mi ubaratuga gina kudinta beenu konni mijji algonde kama waran hitama eskuran mikama algonde hitama algonde deravegen erega wagutegga nunidigen emfam bohaswegen algonde hitangeri algonde chechibiti gatu ahalanme mimalolu fattana gote ade chechibiti gatu ahalamun algonde chechibiti de feshun algonde team ha befunos kiyade chechibiti algonde din feshmaki machine gatuga kamek kurashe bonu e machine ekame kurani ade kuri zamanuga machine gatuga kame kurashe bunum e machine ekame kurani algon me buni gota ekame kurana enna me zamananga badaltaka ingilabi wasilate goduga algon gatera taraf gendia artificial intelligence fani mikan algon badal gosfa kommeka salgon me wahagada ka majifa mawluaki artificial intelligence libe fada gello mi mawlu ade sihidare balalikamuga winamas artificial intelligence sababun alonum ge sihhidaran eta faada takallifa migoto tibe fun ballawa me sihhidaraga eta balitake sihhidara balalaro eta balitake denagatunga fase kan algonna ege sabmoni 5 ngosfa migoto me cancer denagatuma hashiganu ga horu lehun ta denagatuma hashiganu ga tumor ge hundama ekam vesargamna fase ekam ku denaganu ge bade hame ak tibe fun ballawa me x-ray ya mri fada taketi ehiga algon mennan evves undagulla kanula evves daccha kanula faseheka maku algonge hashiganduge etere balaleve megadun germanuga adehase eka 21 hara 23 hara demadu kurundu dirasagun dakka gutunama ai beenukumge sababun hangin sitta itura cancer denagane fave ehenkamun ai ge sababun algon sihhidare vasta faada tegel fave ade ehennama ai ya maabada barosamge sababun algonge sihhidare ginaguda gellun tak ves libigenge bade migodan dehas tevis vana haru state news in hamakuri gotuga ingilabi badala genomattaka algonmge ter taraf gendia IBM Watson mi AI wani cancer ge faru nu bala fadifa ad kam mihen dimawa medu sabaki kubata ad ei mi AI ge tamrin takki hagigi balibingu macha hadafa tamrin takam ganwati mi AI ge tamrin takki mi AI tamrin ko fawani hagigi balibingu macha kam ganwati ade migen algon men engen dani AI ki kitam warugo decchi kamuga winamas AI gaves balifata ge kurikam ehenkamu AI ge sababun algon men libe algon ge sihidaraves gellu talbifa ade AI ge sababun me algon wazifa ge madana veseta faada ta ge gellu ta ge libingen bade migotum me wazifa ge madana balala algon ge tere addiha 1 million awragina AI ge wazifa taraf ge danikama word kon dehas viwana hargo word kon formen ham ko fave ade mi report un algon men enge gotuga data science AI engineer fada eta wazifa algon men ter taraf gendan ennames hama mi report ga wagotum dehas fund size wana hara amen anneru algon men ter nuwadi 1 million mi hunge wazifa AI ge sababu neti gendan ade mi gen algon men enge deni AI ge sababu algon men ge wazifa ga daira kula gellun geto migotum india ga dehas tevis wana hara kuri dirasa gun dakka kutunama ege sabum india ga abadige nuwa insetta mihinga wazifa gerigin dan ade dannawanto mi kudada den nuinga to mi india mihinga abadige 1.1 million mihinga wazifa ehenkamu ege sabum algon ge wazifa ga madana ves gelluma faida ebalibe ade medu maulumat fork dinuma maulumat hodum ves mi algon men maka undu kamenno ade medu ege sabum mikam ves mi algon men eta gunai fase hegen goswa ati be fulum ballawalwa medu tibe fulum ballawalwa medu algon men maulumat hodamima emme furta bes kusme chetti bitak algon fashion was hodi hama egota algon fashion was sama e usulu ga dashu algon hodi algon handana furta masai algon ga handana furta masai chetti biti kam he umaiko algon em furta mas die chetti bitia hama mi fadan google transparency report hama kuri gotuga google ga algon men kuri 8.1 billion suwaltaka job dinuga AI ranking algorithm beenu kufave ade migam was algon men engem midani AI beenu kurbuge muhim AI ki algon malumat for kudinuga muhim wasida tekka ehenkamun AI ge sabun
algon maudu mathoda forko din maves eta faseta kalibigin uswai ade ehennama ves ege sabun algon terega dogumalu matta ves turugebde tebe fulun ballawa medo siyasi makarwere kam ves algon me deep fake video takadage me vikka algon me social media ga mansattu ga mifata media video ta eba dawru kuran migoton dehas asharana ahara hamen aru mifata deep fake video tagu emme anhas video algon social media ga mansattu ga hurikam ga winames dehas tevis wanahara hamen aru al lakkavur gina mifada video algon social media ga mansattu ga dawru mundiya ade mi algon menge algon menna ege sabbol libe gellun takki mige eturun Facebook transparency report un hamukuri gotuga covid nawara ge duwaswarga Facebook un ekani ves miwani eta million egge covid nawara gule dogumalu bat nattalaf ade migen algon men engem midani yaki algon men dogobar feturum ga warves nurakateri wasilatekka enkam ge sabum libe gellun ge sabun algon men malum athoda forku dinmas eta gellun takal libin hebde ade nimmalum salga dannawalungati eyin eta gellun taka faada taka algon liberu mi ge beenu algon men hegotu ga hefen beje algon duwa ki algon men emmenna ki ves mi ge beenu emme furihama gotu ga hifa baikam ga levvu wama tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh